Acara ini disponsori oleh Pemirsa Geopark Batur Pacang wali ke revalidasi oleh UNESCO. Anutit jadwal tim asesor saking UNESCO, kuiningin Pacang rauh langsung antuk nyelehin penglimbakang Geopark Batur ngawit tanggal roras kantos 16 Juli. Asapunika taler nababen revalidasi Geopark Batur, Pemkab Pacang mecikang pedagang acung ring objek wisata penelokan. Manajer Geopark Batur sanes sepisanan Pinaka Sekda Kabupaten Bangli Ide Bagus Gede Giri Putra Mausang wenten kalih diri asesor sanerau ke Bangli antuk laksanayang revalidasi Geopark Batur inggian saking Inggris miwah Perancis. Tim Pacang Rauh ke Bangli antuk nureksain kahanan turmaning panglimbakan Geopark Batur. Revalidasi kemargiang ring tanggal 13 Juli, Pacang kedagingin acara seremonial magena ring Museum Gunung Api Batur. Tim asesor Karin antuk ngiterin Museum Gunung Api Batur. Raris tim Pacang kasugohang sesolahan miwah himne Geopark Batur saha penyanggre antuk selantur nyane kasobiahang daging pangruhan oleh manajer Geopark indik kahanan tur panglimbakan kewentenan Geopark Batur. Rumasuk nyawis solas rekomendasi sanika icien asesor sedurung nyane ritat kale pemargi revalidasi ke pertama. Selanturnyane tim asesor kerencanayang atuk tedun langsung ke lapangan. Wenten makata gena sane Pacang karauhin sile tunggil nyane ancungan penelokan. Manut dane ring kewentenan Geopark ring Jagate wantah Geopark Batur sane medue ancungan tur side nyobiahang samian kewentenan geosite. Tios kepenelokan tim asesor raris kerencanayang Pacang rauhin pemberdayaan bawang ke pos pendakian P3GB dermaga Kedisan miwah nyelahin bioflok. Bioflok pinake silih tunggil pangupaya antuk nyelametang danu. Tim asesor raris kairing ngiterin danu tur ngerauhin setre trunyan. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.